njoko o foglen internet ke in way sumna nuun njoka nuun a njala paax a paax mbelaqino xaytama yoon na fa in moƴa njegi yaakaar na nuun itam to ngidma we andoona yee den ndef internet ke ndefna kam saax le fo gila saax Njom Ñal a ɓeta ko numtooxiid no ke te ref émission ne te fi'a dans les anciens couloirs nda itam a ciñ andoona yee i nqota mene saate final a peec mana maaka mos xaye koy in way saate final Mbin Farba o no'na Mbin Farba meke la grande diva geno o tef xan Mbayang Loum o no'na Mbin Farba Ya Tewa Senghor fe la grande diva me geno nda o layna Mbin Farba le communicateur traditionnel Diabel Ken meke geno xaye koy i ngar tembe ɗeetida an le grand saltigué Djilor ten ref an Waly Diouf a genna saate fe Mbin Farba o fogole xaye koy cosaan su war a sutoox xaye i an ka xe andona ten fof Waly Diouf a lay en kef no cosaan saltige kon naga fogole internet ke na mbura in ci in Tambamir coor i ndokam mbine présente o xene ten Waly Diouf mbaxtaan fo tika ando di mbar mbaxtaan fo den coora fara no caméra fe o pog no El Hadji Sen micro jam fa jam bo Tambamir à travers le monde entier le site internet fait no Coox Production TV njom émission Njom Ñal da ko numtooxiid na saate finale Mbin Farba Wagan e i layanga Mbin Farba Wagan koy xana yifagom la grande diva fe andoona yee meke a rimina saate fe a ref Mbayang Loum nda i layanga Mbin Farba Wagan a yif ina refna Ya Tewa Senghor yala kimala rimna la grande diva i layanga Mbin Farba Wagan le grand tambour major am nu ngoɗof meke gendu na saate feke nda i layanga Mbin Farba Wagan i mbaske le communicateur traditionnel o ten ref ndeysaan Diabel Ken meke na saate fe a genu o fog len internet ke i ngar a meke jaf faaf ɗeetiɗu o xeno ten ref la grande diva Mbayang Loum xaye koy i ndako numtuwiid na saate fe meke cosaan wase mbaax meke adano sereer wase mbaax i ɗeetida an o xeno ten ref saltigi Waly Diouf a gen na saate fe meke Mbin Farba Wagan kon o fog le internet ke Mbin Farba xay situé ne saate fe am na commune Djilor et na département Foundiougne région Fatick kon i ngara saate fe Mbin Farba mbasin o mbaxtaan fo ke i njasnotina a fiyangaan xa i mbika xan i mbasin lamtin bo pare lamtino rimelum sogu ngar ni ke andoona yee ten ref xeexoy fa maak fe xane xewna bo ya andoona yee émission fe inchallahu rabbi maaga roog dam kan mbaldo saltigi Waly mbire jom coor me simna nuun xu refna gonum fo simangolum simna fop gidma we andoona yee den teewuyo meek a mbaag a ñako ngar mais o kiin moom ku o jala rek te ref ndigil rek ke refna ndigil nange miña mais ke refena ndigil it nange miña xeɗa nuun laya nuun e bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin nu ngara fa jam yasam nu sakto fa jam roga ci'e nuun jam a ci'e nuun xuɗo ñis to me andoona yee me nu yakaru no keek nu njala anda me in sax a jega ka roga ci'na ƴokan mbamir mais yasam roga fadana nuun maaga felanga yalo xe gidma wajures ɗik keek ndefna Cinjes yeeso fapes fo oxe andoona yee ten yaay num xooxes te ref Abdou Ngodou i o xaana mofna mana te ref o maages te ref o maak no mbine te ref Cheikh Diouf gidma rees we koy week fop
resande fo week ngeen wax na nek fop resande fo we xate bes fu ngor ke moof na mek fop gidma tout la nu ne bismillah i saltigi Waly Diouf yaakaram koy présentation fi ala dewmi a ndax itam o kiin kam winwa ndax ne leytanuma premièrement fi rek i ngar anga to i nga ongo soom xana jeg ka sisabna kam in nda ndok yi nga no ngara ndem adon ke ngejater mako itam kino kina xirxirna kon a jega ñoowla ñoowna kam saate fe bu di janat wax deug yalla i comme no kay dem ma dani do ten mais bo i mbiya dara illam to saltigi xari foti mof mi o tig refum i ya esotique fab zotique o primbiti refum kon yaakaram itam o xina la fa o tika ke la ref en fa caméra fe itam o tika ref yaakaram émission fi ala dawmi an kon saltigi Waly i njoko no njala paax paax xay ko i ngar na saate fe ɗetidom mbasino koy mbaxtan ke no ten def ke no waldu saltigi ke roga doxnoma mbugu an tama xatu pama ɓeru bo ye daw ka taga ye dawo nono itam yakarame xani kon ni faga mais Waly ine lame bismillah no ke ando naye ten def comme ne xaye nam ga to fo ke ando naye xaye roga doxna mo tena saate fe i mbugol lay anisal ken illa ma ref wala boga jegi jik ando ci troga def i waaw ci trogo alaj sen ci trog koy a garanga rek a garay te maako we ka de lay ki rogo atanonga jare yakamti el ki rogo warna fi na jare yakamti el a garanga rek te def bayre ke koy manam xayen moƴo kontaan sax ngir dik week moof na nek anden te ref xana a layel Modou Ñing o xey ka ref Tafa a refo ndeb Abdou Ngodou a mbogo deno week i moso yoon no saate fe na layelo njoxoloxo i ni njom Modou Ñing fana bis axam ya i mbadna wagamo lay cosaan bisu in o bug cosaan it ten bis axam ya i ndet na ndokale i ndal nena ndok no tewo yaalo koor ya i mbadna wondoox tige feeñoxam yokin leyne a jega ka feeñoxama de andame xanu ɓandama ndokale a fiyangiran xanu nga me ka jom an na nuun naga a collaborante u fu ngoor ke fop a sutooxo a ɓandama ndokale ya roga feedna yede atanida xama ñakit saɗeyo ndokama ndokale may fut fu bagage to leng ande ka atina kaga to matla soom reɗ u kama ndokalaga te ino in denin mbe eguma yade mbakid na njomna bo njomna fag yade ngada a soxiramo yaam sadate yo sax jemu fede yonit na yow yaam ke yoon tuma fu mbamires ne ten na fu jemes ne ten na i kaga dal o njoxoloxo a feeñox taxam maga roga puusa xam te etamo feeñoxid maga yade feeñox xama yit ke de laye o kiina waga a fiyong comme noon a soɓa ke refna na wo a andirang ken taxu ya o njoxoloxo mbokatirox na we pour sutox no saate fa de atanidam maga pour sutoox ma de nga a commandant fo sous-préfet genna Toubacouta de ngar ma police fu gendarmerie pour sutoox ma laya dene de ye i mbaxtaan bo pare laya dene leng na tax kan waago sutoox meek te def cit nene roga jangangaan xayen sutoox meen mais ndeeg roga xaja cit nene nderes fo ten nu mbaga xam ɓek kama auto le naxaat de mais auto le kaɓ ke commandant fe leyame xan leyne o essayer angan rek o an fop ndigilo o ande roga nanga cita o ndang maga tigaga roga an nortu mayu roga ciyaxama cit naga laminum na yaay laminum na faap mais gatama gat bo me genuma lam ne ando naye ten yaaya saqu faapa saqin den def cuurax den cuuraxa saqu yo pangola saqu yo a ngeno gaage serif faape sin cosaan den a ref a njafe fu ɓaye kon ke refna na den a soɓ roga coɗam ke te coɗaxama bo pare ke refna den a ɓaatox no ke saquma kon tige wagamo saɗik keng leye ke roga ciyaxama kan saɗin gimin muña ten moytoxa ten to leya fiya ke waguma ke wagiruma xaƴum fe mbaguna i waaw ye ando naye koy i anda citna roog ndeysaan nan ke ando naye tam i lam fap fa yaaya ref o soɓin meen xay koy i ngar na saltigi fe yakarame o leyne saltigi tam a jega ka roga doxnuna leyne saltigi tam a jega ka te besante na panale ando ten def kam juloox wo fe ando naye ko roga fiyam o refo ndeɓanong na jemma nda roga fiyam koy ne batinum maak xaye i mbugu an koy ne ando naye naga tige gartu fo ne ñaƴin tan fo ando naye ten a fa soxolu i waaw comme ke leyonga rek ye tige garna ngimin saɗin ke roga coɗaxama ten tamit waagin trop to ande roog na codta mosimo leyo kiine xotime ko xot maga o ricoxin mosimo fiyano kiin tig te saktoxid mene meke fiyana xamona ga inum mais tamit o kiina gara yin fiyan jalanin bo pare mbato watin xaalis faga fogin fo ten
wala o saqo derem jal faw o derem o laaga o saqanga million layonge gekena jega mate xeƴonga to ke refna warsakes o fogin fami ke waagiruma koy a jega ka andoona yee wondoxanga o yeng rek te refu baat te refu oxe andoona yee yakar a jeguna mi kan saktang layonge reti saate nangam o retanga maaga roog a waaga safara an to a soɓana mi o ƴufiido kaaga a jaxlandangi saate fe yit ye garuma de njaɓa yoon a njaɓo a yoono o kiin koy tamu refoona xano jeg wa mbañna wa njaɓna mais kene bayre axe eetano noon o noon dig bayre yo o andin fi'anan o andin kafa fo den jala fo den mais ba nonoor fo ten bo ƴufan saate fe koy andimo noon andime buga xama fu we mbaña xama fop kan fodana den ref leng kuna garan saate fe de mbono xaɗana mi o yeng jala de mbono xaɗana mi xexera a yegangirano kuna gara ga'anum ku waguma ten défendre den ku wageruma ten xaƴin teret wala xeɗa roga défendre den xooxum calel ke yit ke moƴo soko enu calel ke a moƴ am o ɗom no tige ten refe o kiina ƴufanida xama yakaram saktin ya saktanuma ya de ndetna ba mbada ngoyam téléphone layame kene jaxlanda leya dene sito sadax sangam ya de sudna sadax fa o maako xa leyanuma ka te anda ka leyanuma no nduto no feeto laga o xaga jaɓik i kaga roga lala xami ten kam ma ɗetes i mbaga moof mbaxtana ne ko lay xeek refe tous a soɓa maxey fiya ken fiya me i moofna mbaxtaan kam waxtanof rek waga xongo lay ki refona mais ken fop comme ndeɓandong i ndef o xeek refna ye es a refa cinjes neek a ref oxe yaynuma xooxes te ref yande fun feek yen saay te damam no ɓay wala saltigi nget te diid a fooge waaga ke de ndefna yo wala ke média ke de laltel média manam mi o ndeɓandong refum paam den leyne yaay te i leyne moofi ke roga citna soom lalika ke te citena waagimo xuusta i te qicoorim oxa waaga xama fo xa waagera xama i ke waaguma rek fiya oxu gimuna faaxa gimeroona ande roog nandu neen i ken daal lam nena faap saɗimo xuus taaga mayu ndaxte a refa ref o kiino xa ando ya rime bo ndiik o tiim andanum ken taxu nange gersa jegande res fa ten sax bo andoona yee jege waagimo lay te lay wala waagamo ɓeer ne sate fooge mi o kiino lakas refum wala rawanes den nandu neen a soɓa a jega kan moytoxa ande res fo ten o titima ref nange leya to xe nange na leya jega ka te timta waajur es o tew rawan den retam bo maaga cuurax den gaage serif ya retuma fiyam ka te lamta to a jega ka de lalaxam o yengolu refna te mbanu xesuman leya dene ke kaga na jeg ka retami bo wañata sax te leyami ba leyat bo kate faaka muju teen a jega oxa ando naye a ses na mi rak leyanga sati damam no ɓay a leyami balay to o xaaga andam i kaga dal waga fuluma foto fulma ndeysaan kaga waga fuluma foto laga yakarame itam kama panale jilor saltiki kewe men to itam o xetanaga jega wala itam com kewe men ne leytano itam we andona ye soxla dina ngara ngar ndax doom adama surtout ndeɓandong roga citangam rek ndeɓango nago anga a jemu fe anga a rimelo le minière na nda soɓa koy roog yati citka a sokera doom adama kam ke andona ye koy wax deg yalla wiin we ngara weke njaɓan leytan weke mbaña xaye i ngar parfois a qoytanaga njega a qetanaga njega kene refa ka andoona yee aussi nam saltigi waaj tan parfois de le o ndeɓandong a ref xana jeg wana ndida matin nda anker roog kati citna tumi maga itam kam waaj cay na qetaxe mbamdan ndiig wala boog no moment fu te refna wala o ret ma andoona yee wax deg yalla wara laltoox maaga waajtayof nam saltigi reta waaw sima roog rek ndigilo Alaaji Seen Alaaji Ma Seen i waaw wo moom paar ɗik refoona mi ino mbog sa ndikole waacayes koy comme ne leyonga rek a jega ka andoona yee secret xooxoodes o mais xay laykan i ga'a o soɓangam na Alxuraan o leŋ waagiraam teen kaaga waagaam o waatna roog o leŋ waagiraam na Alxuraan Alxuraan o rek i aya nu layoona ka te fi'ir'ina andangiran laamtin mais jega mayu ka anduma teen no Alxuraan o leŋ waagiraam an bata fag mais janganga cosaan ne rek Alaaji njogoy sax a siisooxanga a xeexel o xiid o muum i njas noor mi fo ten waagaam o suur ɓeer duqiraam yoxe nana mais njogoy nene maxey dakantalan njogoy ne andoona yee ten famba ten ɗool fambe a xulu famba fambu nangangaan kurung ke na sutwana mi wena oxe nanguna kurung sax waagirano an ya esa fa bes mbaagirano an mais roog soom andun fami
ken taw xay famba nanga nga kurung te mu layonen xuus maga ber xan xuus maga ber ki di kabanga nga nuqiram o xoyo leg na jega te def nini wala o xoy jilor ino fop ngeda ma saldigi ngeda yo maga waga mo lay den fop kilifa eso jege taga jambures wek tokores wek mames wek lakas o xoyo ferando le etuma yoda salma sipin yare tuma xanano el wagan sen ten layumi mi de me xerta te la merti lay ka andona ma o fi ka andona ma